ngicela sibuke nje ngafishane lamavesi lambalwa. Haleluya. Sithandazele ikwawo kazalwane sisesenkonzweni yokuthandaza. Amen. Haleluya. Sitawubuka kanye nalilivi lelitholakala encwadini yamaHebheru. Haleluya. Sitawufunza nje ngicela sisiqale kumaHebheru chapter 1 sifunza verse 1 sifike ku 5 bese siya kumaHebheru 2 sifunza verse 5 sifika ku 18. Haleluya. Hebrews chapter 1 verse 1 to 5. Praise God. Amen. Sifunza incwadi yamaHebheru, sifunza chapter 1 verse 1 to 5. Sihloko sithi uNkulunkulu sewukhulume ngendvodzana yakhe. Amen. Endulo uNkulunkulu wakhuluma kubokhokho bethu ngebaprofeti ngetikhathi letinyenti nangetindlela letinyenti. Kodwa kulamalanga ekugcina sewukhulume kithi ngemvodzana yakhe ladala ngayo umhlaba nako konke lokukhona. Wayimisa ukuthi ibe yindlalifa yako konke. Le mvodzana ibonakalisa ubukhosi nebunjalo bonke baNkulunkulu. Isimise indalo yonke ngelivi layo nelinemandla. Yathi kube yente inthethelelo yetono tebantfu. Yahlala ezulwini ngesekudla saNkulunkulu somandla. Le mvodzana seyaba yinkulu kakhulu kunetingilosi. Ngekuthi yemukela libito lelikhulu kunelalo. Ngobe uNkulunkulu akazange nakuyinye yetingilozi takhe ngobe uNkulunkulu akazange asho nakuyinye yetingilozi takhe ukuthi wena uyimvodzana yami lamuhla ngikutele nekuthi ngiyawuba nguyise yena abe yimvodzana yami. Amen. Amen. Chapter 2 verse 5 we have 18. Amen. Chapter 2 maHebheru sifunza from verse 5. Sihloko sakhona sithi umvuli wendlela yensinziso. Hallelujah. Verse 5. Sikhuluma ngemhlaba lotabo. uNkulunkulu akawubekanga ngaphansi kwetingilosi. Kepha bukhona bufakazi lesibuthola emibhalweni lokuthi uyini umuntu ukuthi umkhumbule. Yini indvodzana yomuntu ukuthi uyinakekele. Wamenda ukuthi abe mncane kunetingilosi. Sikhashana lesifishane nje. Wamethwesa umchele webukhosi neluthumo. Wamisa etikwemisebenzi yetandla takho. Tonke tintfo watibeka ngaphansi kwetinyawo takhe. Kubeka tintfo tonke ngaphansi kwakhe kusho kuthi kude la kushiya kungakabekwa ngaphansi kwemandla akhe. Kwanyalo nje sisengakaboni ukuthi tintfo tonke tibekwe ngaphansi kwakhe. Kodwa lesimbona ngoJesu lo wentiwa waba mncane kunetingilosi kwesikhashana. Wethweswa umchele webukhosi neludvumo ngenxa yokuhlupheka kwekufa. Kwaya ngebubele kwaNkulunkulu ukuthi Jesu eve kufa ngenxa yebantfu bonke. Konke kukhona kuye nangaye uNkulunkulu. Ngakho-ke kwakuvele kumfanele ukuthi yena ende Jesu apheleliswe ngekuhlupheka. Wamenda waba ngumvuli wendlela yokusinziswa
kwemadvodzana lamanyenti ngekuwaletha ebukhosini. Ngobe loyo longcwelisako nalabo labangcwelisiwe baphuma kubabe munye. Ngiko nje angenamahloni kubabita ngekuthi bomnakabo. Uthi ngiyawushumayela kubomnakefu libito lakho, ngihlabelele ngawe emkhathini welibandla. Uphindze athi ngiyawubeka lithemba lami kuNkulunkulu. Aphindze athi ngilapha mina nebamfana uNkulunkulu langiphe bona. Ngakho-ke njengoba bamfana baba bantu, naye-ke Jesu waba ngumufu njengabo, kuze kuthi abhubhise Sathane labenemandla etukwekufa, kuze akhulule bonke bantfu labathi ngesikhathi sonke sekuphila kwabo baboshelwa ebugcilini ngenxa yekwesaba kufa. Ngobe akusito tingilozi labeconze kutisita, kodwa titukulwane ta-Abrahamu. Ngakho-ke kwakudzingekile kuthi afanane nabomnakabo ngabo konke, kuze atewuba ngumpristi lomkhulu lonesihawu nalowethembekile emsebentini waNkulunkulu, kube yinhlawulo yetono tebantfu. Njengoba naye mathupha wahlupheka alingwa, unawo emandla ekubasita labo labalingwayo. Amen. Siyacela sisinokanye sibusisele. Babelongcwele namhla Nkosi sithanda umuhle Baba ngetikhathi tonke. Siyabonga Baba wethu namuhla kekho Baba longalinganiswa nawe. Nalelizwi lakho Baba selifunziwe Nkosi, siyale ngalo Nkosi, uhlolisise Baba tinhliziyo tetfu, ushinto Baba eveni lakho, wathi lona Nkosi likhalipha Nkosi kwengqenkemba Nkosi lekhalipha enhlangothi tombili. Baba longcwele namhla Nkosi akisiqinise Baba njengoba Baba ushinto wathi Nkosi lona lingumadvodza lasiqinisako. Baba longcwele namhla khuluma ngalo Nkosi etimpilweni tetfu, usiyalo ngalo wendele buhle bempilo lakho. Hallelujah. Amen bazalwane. Hallelujah. Kule ncwadi lesifundza kwabazalwane, sihloko sakhona ngiphele nkulumo yami, isihloko ngathi konke kungaphasi kwetinyawo tethu. Hallelujah. Incwadi lesifundza kuyo incwadi yemaHebheru. Hallelujah. Nawulandzela lapha kule kusingeniso sayo lencwadi lachaza ukuthi lencwadi yayibhalelwe bantfu noma-ke bazalwane lebe baphikiswa kakhulu ngale nkolo yabo. Hallelujah. Lithi manje le ndlela bebaphikiswa ngayo bebangathi made bakushiye lo nkolo. Amen. Leni yabhala lencwadi lena ibhalelwa ukuthi ibakhuthade. Hallelujah. Ibende babe nesibinzi kuloko labakholelwa ukuthi kuyiqiniso. Hallelujah bazalwane. Naxolela bazalwane lebonzo lesikuyo. Amen. Hallelujah. Amen. Bazalwane la siqale khona kufundza ngale chapter 1. Bengilandza nje lokuthi sibone lokho ukuthi Kristu noma Jesu mukhulu kangakanani na umbeka sigaba umlinganisa nengilozi. Hallelujah. Lithi leli vingale lasifunze khona uNkulunkulu wambeka waba ngilomkhulu. Hallelujah. Lithi manje wakukhuluma uNkulunkulu hayi kanye but wakukhuluma kanye, so asho ukuthi wena-ke uyindodana yami. Hallelujah. Lokusho ukuthi ngekuba indodana yaNkulunkulu automatically unesisindo Jesu unetingilozi. Hallelujah bazalwane. Lithi lelivi kude nakuyini ingilozi lake washo kuyo uNkulunkulu ukuthi wena indodana yami, but only indodana yakhe le Jesu Kristu. Ngiyabonga. Hallelujah. Lithi futhi lamadala uNkulunkulu adala indalo yonke, Kristu wamenda waba yi-firstborn yendalo. Hallelujah. Lokho thina sikhuluma ngendalo bazalwane, sikhuluma kwananto letingilozi tindalo. Hallelujah. Lokho thina ngabe Kristu ayi-firstborn,
letingilozi tidalwa ngemuva kwaKristu. Haleluya bazalwane. Haleluya. Lithi live like nakudalwa konke lokunye yena bese amavela ala kuNkulunkulu ajabulela le ndalo layidala kuNkulunkulu. Liphinde lithi ngaye beyidala le ndalo through yena. Lokusho ukuthi as yena angilelivi kuNkulunkulu because kufana nokuthi abekhuluma yena uze kuphume yonke le ndalo layidala. Haleluya bazalwane. Lasikhuluma ngendalo bazalwane. Sikhuluma ngako konke lesingeva ngako noma siphathe noma sikubone. Haleluya. Konke loku out of space lokuselwandle lokungaphasi komhlaba konke bazalwane. Haleluya. Sathi kahle ukuthi kune portion enkulu yendalo lesengake sayofika kuyo. Saba physically kuyo. Amen. Bazamile bantu ukufika yobona letinye izinto lapha nalapha. Namhla lokho basangena ekhathelwandle basamangala ukuthi kulenye indzawo kuye uthi na ufika la khathelwandle so ungenile ule pass uhambe i-distance encenele engasuka la yofika leBombala uphindze ukhanze lelinye futhi lwandle lokucala laphansi khona lengaphasi which means indalo ingetulu kwanele singacabanga. Haleluya bazalwane. Kuyafanana futhi noma uphuma ubheka ku space siva ukuthi each day they are discovering new things out in the outer space. But indalo konke lokho kule universe la kudala uNkulunkulu. Haleluya bazalwane. So ke Kristu ungetulu kwato tonke letinto letudalwe waba ngetulu kwato tonke. Amen. Nguye yedwa lokwathiwa kuye uyindlodzana yaNkulunkulu layidele. Haleluya bazalwane. Sho njalo verse 5 uthi ngobe uNkulunkulu akazange asho nalinye ingelosi lakhe uthi wena indlodzana yami namhla ngudele Kristu kuphela. Haleluya. Amen bazalwane. Siqhubeke ke bazalwane side ngalana ke lapha khona kungilona verse lethu lanamuhla. Haleluya. Lokusuka kulo verse 5 siye lapha 18. Haleluya. Sesibonile ukuthi Kristu mkhulu kangakanani. But lithi ke le verse kulo verse 5 uthi sikhuluma ngemhlaba lodaba uNkulunkulu akawubekanga ngaphansi kwetingilosi. Haleluya. Meaning lo mhlaba labakhuluma ngawo kupholi. Amen bazalwane. Ngomhlaba lebo useda. Haleluya. Lo mhlaba lodaba bazalwane umhlaba isikhathi lesiningi akukhulunywa ngale soil noma ke ngale land but kukhulunywa ngebantu. Amen. Lo mhlaba lodaba uyithi bazalwane. Haleluya. Thina lesibe nalenhlanhla yekuphila kulo Musa. Haleluya. Wa after sekubonakalisiwe lokho lobe kuselo kufucwa kusithombe. Amen bazalwane. Sikulo mhlaba lobo umuda kethini. Haleluya. Lo mhlaba lodaba uqala la kuyithi laphile kwethu lokukhona nyalo until siyongena ku-eternity. Haleluya. Because uma sifika ku-eternity siyawufika sesithatha lesimo salendalo leNkulunkulu abedale from the beginning. Hallelujah. The only difference will be that siyobe singasekho emtimbeni lobolako njengalebeka sifake kuwo kuqala nakasihlala uNkulunkulu. But sabe sesifake umtimba lone uNkulunkulu. Hallelujah. Amen bazalwane. Usho njalo ke lo verse 5 uthi ngiloko lebe bakhula labakhuluma ngabo Paul labakhuluma letindzaba ngaJesu. Hallelujah. Uthi ke kepha bukhona ubufakazi lesithola emibhalweni lokuthi uyini umuntu ukuthi umkhumbule. Ini indvodzana yomuntu ukuthi uyinakekele. Siyathi bazalwane ukuthi nasifunda livi singakhanza ukhothwe ngalawa tibaya letincane letalaphindulu kwavuna kuphindze kwavana. Lokho kusho ukuthi livi lelikhulunyiwe before khona la ncwadzini. Haleluya. Naleli ke likhulunyiwe bazalwane sencwadzini yetihlabelelo. Amen. Chapter 8. Haleluya. Ukuthi umuntu abe yini ukuthi uNkulunkulu angamkhumbula. Amen. Yona indvodzana yomuntu. Amen. Yini yona indvodzana yomuntu ukuthi uyinakekele. Haleluya bazalwane. Litricky leli verse leli bazalwane. Uyini umuntu ukuthi bongamnakekela kangaka. Yona indvodzana yomuntu uyini. Ngabe vele kuyahambelana bazalwane. Can we really say indvodzana yomuntu siyathi ngosethi uJesu bazalwane. Amen. Ngeke inge isense nasithi abe yini Jesu ukuthi amen asengelo khotha njengoba abe yini Jesu ukuthi anganakekelwa.
because Jesu siyamazi bazalwane uNkulunkulu yena licobo lwakhe, which means vele bemmelana ngeke because uNkulunkulu. Amen. But ke leli verse le bazalwane alikhulumi ngaJesu asebuNkulunkulwini. Amen. Likhuluma ngaJesu agcoke umtimba wemuntu. Haleluya. Angumuntu alamhlabeni. Aphila phansi kwato tonke timo lesiphila kuto thina sibantu. Haleluya bazalwane. Akuva bonke ebuhlungu lesibuvako. Amen. Ahamba ethi kwato tonke tilimo lesihamba kuto thina sibantu. Amen bazalwane. Ngiloko lokunakekela lamnakekela kuko uNkulunkulu. Wanakekela umuntu uNkulunkulu, wanakekela Kristu assessment semuntu. Amen bazalwane. Sale sike uyini umuntu ukuthi umkhumbule. Bayi ukukhumbula thine uNkulunkulu kwabita ukuthi anakekele indvodzana yakhe nayike lamhlabeni into ukuba umuntu. Amen. Because kuda kwayo lamhlabeni into yoba umuntu it's because uNkulunkulu abekhumbule thina. Amen bazalwane. Athi verse 7 wamenda ukuthi abe mncane kunetingilozi isikhashana lesifishane nje. Wamethwesa umqhele wenkosi nelithuba wamisa etube umsebenzi yetandla lakho. Haleluya. Nome amkhulu kangaka uNkulunkulu sesivile ngale ka chapter 1. Kristu amkhulu kangaka sesivile ngale ka chapter 1 ukuthi Jesu mkhulu kangakanani. Lithi live la uNkulunkulu wamenda uNkulunkulu Jesu ukuthi abe ngisho ngaphansi kwetingilozi kwesikhashana. Haleluya. Futhi singasho sithi uNkulunkulu urefera kithi umuntu ezeni wena nami. Amen. Kuthi sendiwa saba buthakathaka saba ngaphansi kwetingilozi kwesikhashana. Haleluya. Kuze kuthi sitowethweswa umqhele webukhosi nelithuba ekugcineni. Amen bazalwane. Angathi noma itawuvakala lento lengikhulumako. Amen. uNkulunkulu bazalwane nakadala umuntu umdala une-purpose ngempilo yomuntu. Amen. uNkulunkulu umdala umuntu uthi nakadamdala uthi asebe umuntu asifude abe umfanekiso wethu. Amen. Ungathi uthi uNkulunkulu njengoba thina singema beings langekabonwe ngemehlo. Amen. Langekabonwe ngema-naked eyes. Hallelujah. Ezomuntu sesimakhile sisawumakha umuntu thina singema beings langabonwa ngemehlo enyama. Then asakhe enyalo ingcenye yethu lesidayibeka kule ndalo akhone kuphila esimeni kube ngithi siphile esimeni lesibonakalayo ukuze indalo ikone ubona physical bungithi physical through lo muntu. Hallelujah bazalwane. It's like uNkulunkulu nakati phefumula yena moya wakhe awufaka kumuntu abe akha uNkulunkulu lo tawukhona kuphila emhlabeni timbone tilwane timthinze nakubida ukuthi atiphathe ngesandla atiphathe because the state salomtimba lesiugcokile siyakhona kuphila kule state salendalo le emhlabeni. Haleluya bazalwane. But phakathi kwethu abefake kuNkulunkulu mnake nase akhuluma uGenesis chapter 1 verse 28 na chapter 9 verse 2 uthi ke ngikudale ngathi busa etiwendalo yonke. Haleluya. Yonke uzuyayilista ukuthi nakakhuluma ngendalo ukhuluma ngani uthi tonke letinto leyo ngubeke wena waba ngetulu kwayo so that utodibusa. Haleluya bazalwane. Lokho ukuthi usidale nathi saba nesigaba lesikhulu wasibeka ukuthi sitobusa le ndalo. Leyo ipurpose lebeka nayo ngathi uNkulunkulu bekungukuthi lamhlabeni kufane nezulu lamhlabeni kubusa thine le besihamba siconnectile kumoya munye nalo lokuyo. The same way alibusa yena lizulu lele aphila kulo na Kristu, it was the same way lebekufanele silibuse nathi lo mhlaba la udale wasubeka thina esimeni salenyama lebona ukuthi sibuse lo mhlaba. Amen. Khumbula phela bazalwane sasifanele sibuse eternal khona la mhlabeni. Kwakungekho kufa eplanini yaNkulunkulu nakasidala. Hallelujah bazalwane. Unfortunately ke safika sitha I think sathane uyathi ukuthi
because Satan bazalwane akadalwanga muva nasekudalwa indalo lelamhlabeni wadalwa ngalesikhathi kudalwa idalo letisezulwini. Amen. Because during that time Satan wadalwa wabeka kanye nezingilosi. Hallelujah. So ke inhloso yaNkulunkulu ngemuntu abe yathi Satan. That is why ekubeni alahlelwe emhlabeni into yokuqala la icabanga ukuthi ngingamsusa njani umuntu ensandleni yaNkulunkulu ukuze kuthi alahlekelwe naye nakukhosi lesebungilahlekele mina. Hallelujah. Ngekwehla kwami ezweni walahlekelwa abazalwane neSathane ngoba naye bekanikwe ukuthi lo msebenzi awenda awende eternal naye. Bekufanele ukuthi amjumise uNkulunkulu eternal. Hallelujah. Unfortunately ke samfikela lesimo sekuba nepride ative ngazo so kufanele ukulingana naNkulunkulu. Hallelujah. That is why ke wenda emhlabeni wafike into eqala la yenda plan yakhe ngoba ukuthi ususa njani sine kule yethu idominion esibeke kuyo uNkulunkulu lebe yi-eternal nayo beyide umkhawulo. Hallelujah bazalwane. Then ngithanda nilifunza ke verse lelithi uNkulunkulu wamenda Christ ukuthi abe ngaphasi ngisho kwezingilosi kwesikhashana kuze kuthi hallelujah lithi manje wamenda ukuthi abe mncane kunezingilosi isikhashana lesifishane nje. Wamethesa umqhele webukhosi lelijumu wamisa etikwemsebenti yetandla takho. Hallelujah. Lokusho ukuthi wamiswa etikwa lendalo la idalile uNkulunkulu wabekwa Kristu kuyo. Same way etikwa lendalo la idalile uNkulunkulu wabeka thina. Hallelujah. Uthi siyibuse. Uthi ke verse 80 tonke izinto watibeka ngaphansi kwetinyawo takhe. Yebo. Tonke izinto watibeka ngaphansi kwetinyawo taKristu. Hallelujah. Then ithi le kuna ikhuluma sandela yathi ke Kristu inhloko yebandla. Hallelujah bazalwane kusho njalo ngathi base-Efeso. Ithi manje uNkulunkulu wabeka konke ngaphansi kwemandla aKristu. Hallelujah. Uthi ke wasesowubeka yena njengenhloko yebandla. Which means simumtimba munye lo gcine ihead yakhona kuKristu. Nakathi le uNkulunkulu ubeke konke lezinto abangaphansi kwetinyawo taKristu. Literally usho ukuthi njengoba kungithi lo mtimba waKristu so sithi inyawo tilakithi. Hallelujah. Then tonke lezinto tibekwe ngaphansi kwetinyawo tethu. Yes. Amen bazalwane. The same way lezinto betibekwe ngaphansi kwetinyawo tethu le Genesis. Hallelujah. Tibekwe ngaphansi kwetinyawo taKristu even now. Because lithi manje uNkulunkulu wenda Kristu ukuthi abe mncane kwesikhashana. Then wasuthatha ke konke ukubeka ngaphansi kwetinyawo takhe. Bazalwane, Kristu uba mncane kwesikhashana why? Because kufanele emhlabeni atokwakha lo mtimba. By kufa kwakhe esiphambanweni abe akha lo mtimba so that atoba nanathi inyawo letingithi then akubeke ngaphansi. Bazalwane, it's like uNkulunkulu uthi ubeke thina sababuthakathaka kwesikhashana lokusifaka kulo mtimba lobuthakathaka bazalwane lo wehlulwa dilimo lo wehlulwa ngedimo lesadiyethi leSathane kuba buthakathaka kithi lokho. Hallelujah. Usende sababuthakathaka kwesikhashana but his main goal is that thina sigcine sibusa kunye naKristu emaphakathini. Hallelujah. Usibekile ke nathi kwesikhashana kulo mtimba lo uthi sibe buthakathaka sibonakale kwangazuthi emandla side but la siyawuphethela khona ukuthi tonke izinto tibe ngaphansi kwetinyawo tethu. Hallelujah. Amen. Kuleli verse lebazalwane usakubeka uNkulunkulu kungukuthi lezinto dibekwe ngaphansi kwetinyawo taKristu. Amen. But naso ihlola deep lenzaba iyavakala ukuthi ingaphansi kwetinyawo tethu. Hallelujah bazalwane. Amen. Athi ke verse 80 kubeka into yes qhubeka verse 8 uthi kubeka into tonke ngaphansi kwakhe usho ukuthi kude la kushila ungakabekwa ngaphansi kwamandla akhe. Hallelujah. Kwanyalo nje sisana ngabona ukuthi into tonke dibekwe ngaphansi kwakhe. Fike ngaphela lena ngivalelo bazalwane uthi nasithi le into ingaphansi kwakhe kude ngisho kunye la kushila. But ke kuyamangalisa lokho ukuthi
sibazalwane siphila evalweni, siphila siyanhlanhlatheka laveni. Hallelujah. Sihlanhlathekiswa dinto. The same things that uNkulunkulu udibeke ngaphasi kwethinyawo tethu. Lizeke lana uyalivela lo mbhalo ukuthi asakhi mbamba, siboni mbamba lokuthi letinto dingaphasi kwethinyawo tethu. Hallelujah bazalwane. That is why sitawuba amazed ngemandla, ngemfanekiso wemandla lo emandla langasilo leqiniso lavela uSathane. Sibe amazed, size ready ukushiya uNkulunkulu silandzele lawo mandla. Because asibona ukuthi letinto tonke lithi levesi kude lokho ukuthi nakathi tonke usho ukuthi kude la kushiya. Ungaba nemandla asemkhathini ungaba yini konke ungaphasi kwethinyawo tethu. Amen bazalwane. Lokho ukuthi kahle thina sidalelwe ukuthi sikuncome konke lokukhona empilweni because konke kubekwe ngaphasi kwethinyawo tethu. Hallelujah. Athi verse 9 kodwa lesimbonako nguJesu lo wentiwa kwaba mncane kunezingilosi wesikhashana wethweswa umchele webukhosi nedumo ngenxa yokuhlupheka kwekufa kwaya ngebubele baNkulunkulu ukuthi Jesu eve kufa ngenxa yabantu bonke. Amen. Bubelele lokuthi sinikwe Jesu ukuthi akabuye. Amen. Adokufa kufa namhlabeni ngenxa yethu. Kwaba plan kaNkulunkulu ukuthi abuye Jesu adofa esikhaleni sethu kuze kuthi ngalesikhathi ethile alamhlabeni ayiphilile lempilo esiphilayo thina abe one of us. Hallelujah. Akuve konke lesivako because letawuba lula bazalwane ukuthi sithi ufanele uNkulunkulu ukuthi agaze ukuthi sincobe letimo leti akatati vele nakaka wafika la kuthi. Hallelujah. Futhi kube uNkulunkulu wathumela ingilosi ukuthi akube into letita tofe esikhaleni sethu bese uthi kufanele ngizivele ingilosi. Hallelujah. But wakhetha ukuthi amende abe umntwana abe umuntu 100% so that konke lesivako sikuve in the process ezakuva asifundzise ukuthi it is possible ukwehlula tonke letinto. Hallelujah. Asikhombise ukuthi kuyenteka ukuthi sikwehlule konke njengoba lithi livlake yena waphila la emhlabeni wahamba phakathi kwetongole wabona ihlushwa nendlala bazalwane. Khumbula phela lithi uNkulunkulu wake wathi ahamba ngalenye ilanga nebafundi bakhe asalambile wabona umkhiwana lobo lihlathi wathenga ukuthi utofika thole ithele lapha kuwo. Hallelujah. But wasinakafika wakhanda kude umhlathi emagcembonto waze wawucalisa woma ngakusasa lomkhiwana. Hallelujah. Lokho usinaye indlala he felt it. Kudzima he felt it. Hallelujah bazalwane. Therefore abe 100% human being wena abantu ukuva konke lesikhala ngako namuhla thina ukuthi uyasehlula wenza konke kuze sasikhombe ukuthi it is possible. Hallelujah bazalwane. Lithi leli lakhe lesinye sizathu salokuthi uto sifela ngoba ukuthi abefuna lokuvelana nalokuthakathaka lesiniko. Hallelujah. Ngisho uqale nathi sisemtimbeni lokuthakathaka. Amen. Abefuna ke kuvelana nathi kuwo. Amen bazalwane. Konke. Amen. Walingwa naye njengathi weda Sathane kuye maJobe. Wamlinga but uyena wamncoma. Umuntu uthi ngabe thina nawe nakafika ke usilinga bese kwenteka. Amen bazalwane. That lesikwatiko lo Jesu lesithi silingisa yena walinga wancoma. Hallelujah bazalwane. Then again athi ke verse 9 aqhubeke verse 9 athi thina sifanele ukuthi sibone nje yena Kristu. Hallelujah. Sibone yena angiKristu lokhonile ukuncoma konke. Hallelujah. Uthi ke verse 10 konke lokukhona kukhona kuye nangaye uNkulunkulu. Ngakho ke kwakuvele kufanele ukuthi yena ende Jesu apheleliswe ngekuhlupheka. Wamenda waba umvuli wendlela yokusinziswa kwemadodana lamanyenti ngikwaletha ebukhosini. He is the firstborn endalweni. Na sekuthatheni abantu abamekise uNkulunkulu ukuthi lithi leli ungumvuli wendlela, which means without yena kuthi indlela ekubuyela kuNkulunkulu. Hallelujah bazalwane. There is why lithi livela uNkulunkulu wake wakhuluma Jesu wasemhlabeni wathi
mina ngindlela neliciniso nekuphila kude bebe kuya kubabe ngaphandle kwami because nguye novula le ndlela. Amen bazalwane. Then ke uthi ke lo verse 10 ke nguye umvuli wendlela yesinziso ke kusinziswa kwamaJordani namanyenti ngikuwaletha ebukhosini. Jesu usipresenta kuNkulunkulu as emaJordani aNkulunkulu because lithi livi lakhe Kristu kwehla kwakhe he became the firstborn son, which means not the firstborn yabakhona lamanye lalandzela kwamaJordani. Hallelujah. Which is why namuhla sibitwa manje ngemaJordani aNkulunkulu because i-firstborn in Christ. Hallelujah bazalwane. Uthi ke lo verse 11 ngobe lo langcolisako nalabo labangcolisiwe baphuma kubabe munye. Amen. Ngiko nje angenamahloni kubabidane ukuthi bona ngabo. Lokusho kuthini? Sile saphuma kuNkulunkulu lo mbabe waKristu. Amen. Naye Kristu futhi uphuma kuNkulunkulu. Hallelujah bazalwane. Amen. Therefore sikhamba ndzawonye. In that way ude emahloni ekusibuda nekuthi sibomnakabo. What a privilege. Hallelujah. Kubitwa ngemnakabo Jesu. Thank you for this man. Kubitwa ngemnakabo Jesu. Lizinga lelisetulu kakhulu bazalwane. Jesu siyathi uthi indodana yaNkulunkulu ngekwendalo. Amen. Bathi-ke wabe sekufuna ukuthi ade ulanza thine ayosifaka kulo mbuso wakubo noma ke uyise wakhe asele nathi sibe ngakhona ngalokuphelele. Hallelujah bazalwane. Uthi ke verse 12 uthi ngiyawushumayela kubomnakethu ibito lakho ngihlabelele ngawe emkhathini webandla. Sishumayelwe ngumnakethu Kristu usishumayele eze umnakethu. Amen bazalwane. Lithi ke uyawubese uhlabelela ngaNkulunkulu emkhathini wethu. Uthi umuntu wami kejana nasifunza lelivi la kule kubhala kwelivangeli ngalokubhala kwa the 4 books. Khona nasikhumbula khona sesive ukuthi bathi abehlabelela Jesu. Amen. Ude bazalwane ngakhumbula khona. Hallelujah. Bathi ke bese manje uyangitshela ukuthi phela ngalesikhathi asasipresentile Jesu sesiphelele sesiphiwe sesiphumile nankomtimba lesigcokenyana. Hallelujah. Sesisekujodzaneni ngekuphelela kwethu. Hallelujah bazalwane. That is where atawuhlabela kanye nathi Jesu. Hallelujah. Asathumisa uNkulunkulu. Lithi ke verse 13 uphinde athi ngiyawubeka lithemba lami kuNkulunkulu. Aphinde athi nilapha mina nebantwana uNkulunkulu langiphebona. Hallelujah. Thina nithi labantwana langiphebona uNkulunkulu. That's why encwadini yaJohane chapter 17 siyamuva athandaza on our behalf. Hallelujah. Uthi ngiyabonga Nkosi nganawa nomphebona. Hallelujah. Nalabo futhi labanye labasete ukutha. Amen. Abesho asusela kulama disciples lamona ashiya kuwo lo msebenzi aqhubeka adale thina. Hallelujah bazalwane. Then ngiko ke akhuluma ngathi athi uyawubeka lithemba lakhe uNkulunkulu and ulapha yena nalabantwana nomphebona uNkulunkulu. Lithi livla uNkulunkulu thine sifihliwe kunye naKristu ekindzaweni engcwele noma ngekwenyama silamhlabeni but Kristu unathi on the right hand side of God. Hallelujah. Singakukhohlwa phela bazalwane ukuthi thine singumtimba wakhe lapha khona so sinathi sikhona ngoba ngeke inhloko ibe yodwa samwe bese umtimba uba kulenza. Hallelujah. Kungakho ke abhalo Apostle Paul athi sifihlwe kunye naKristu enzaweni engcwele. Hallelujah bazalwane. Umhlaba bazalwane bobekwe esimeni sekuthi ubuswe umuntu. Hallelujah. Bathi ke for umuntu ukuthi akhone ukubusa umhlaba kubita ukuthi umuntu abe uNkulunkulu. Hallelujah. Kwakubita ukuthi Adam abe aligned uNkulunkulu ukuze ukuthi akhone ukudominate lo mhlaba.
The moment Adam avumela Sathane amkhweshisa ku-presence yaNkulunkulu, yaqala lapho le havoc. That is why even today noma lo muntu ngekwendalo yakhe wadala ukuthi awubuse lo mhlaba, but ngenxa yokukhwesha kwale alignment yebuNkulunkulu kwakufanele ukuthi kube uNkulunkulu angene through umuntu, then umuntu abuse dilwane. Ngenxa yokuthi umuntu nyalo lo mhlaba ufuna ukubusa angasekho uNkulunkulu. That is why umuntu ahlala anehanga yekuwadi kancane lo mhlaba. Amen. Wena letinye tinto, wena lokusha, wena lo solo uya experimenta ubuka lo mhlaba ukuthi udalene uNkulunkulu. Haleluya. Naye ingoti la ikhona bazalwane. The more umuntu afuna lokubusa le ndalo, because lokufuna kwadi ngalo mhlaba, it means umuntu ufuna ukubusa lo mhlaba. Amen. The more umuntu alangathelela ukubusa lo mhlaba, ngenxa yokuthi ufuna ukubusa angekho la uNkulunkulu, kudaleka ihavoc. Amen. Ugcina ashintshe tinto le uNkulunkulu abengakadali ukuthi kufanele tibe kuleso simo umuntu laze wafika kuso. Angibekise bazalwane. Ngike ngathi ngifunza live la uNkulunkulu ngakhanza ukuthi uNkulunkulu ukhuluma ukuthi akukho emthethweni ukuthatha tilwane letehlukene ngekudalwa kwato utihlanganise uti-reproduce. Amen. But also science labasendela ona each and every day kuyamangalisa. Hallelujah. That is why kudogcine uphuma tinto le labangeke bakhona nekucontrol kusasa, because bafuna ukuchubeka babuse umuntu, ufuna ukuchubeka abuse indalo abe angekho aligned to God. Hallelujah. Sikhuluma ukuthi namhla basakhele kudla bazalwane, bakhuluma ngabo ma-GMOs, kudla webhayise bakwakhe kabusha ngenhlakanipho ye-science. Akusahambi ngale ndlela uNkulunkulu ebekakudale ngayo, and kuyasibulala. 1 2 3 bayasakhela, few years down the line sebayabuya basiripotela ukuthi okay, sasitholile ukuthi lo kudla lesikwakhile kunekufa lakhathi. It is because umuntu solo udadisha kufuna ubusa lo mhlaba, but out of God, ngaphandle kokukhona kaNkulunkulu, and ngevele ugilatika. Lokwendekako-ke ugcine Sathane amlekelela lokuthi ayibuse le ndaba, ayibusa with the wrong spirit. Hallelujah bazalwane. Then for umuntu-ke ukuthi umhlaba awubuse ngendlela uNkulunkulu ebekavele awudale ngayo. Ngicabanga ukuthi that is why lithi live la uNkulunkulu nafunza incwadi Revelation lithi nase sihambile sesisezulwini kuyawubese uyendlula lo mhlaba lo. Hallelujah. I think lo siyenza izathu esiyawuba ngokwendlulu kuyobe kunletinto leti la yobe atendile umuntu la kuwo. Amen. Uyobe sewunesiko lebekavela akufisile uNkulunkulu ukuthi ubekho. Lithi-ke uyakwendlula lo mhlaba, then kuyawukwehla lo musha lapha ke siyawube sesiphila khona, sesine uNkulunkulu bethu buphelele. Amen bazalwane. Mujozana bethu sekuphelelisiwe. Amen bazalwane. Then kwakhona nyalo-ke bazalwane, uNkulunkulu etinhlitweni tethu ufisa ukuthi ngabe siphila siyazi lokuthi sibobani. Haleluya. Ngabe siphila siyazi lokuthi indodana yakhe into yatosenda saba bobani. Haleluya bazalwane. Lithi live la uNkulunkulu sono sefika ngemuntu munye lo Adam. Haleluya. Then ngemuntu munye futhi lo uKristu wabuyiswa kwafika kuphila lokuphakathi. By one Adam kwafika ukuphilika kwalo mhlaba, but by Kristu kufika kuphila lenyalo leseku eternal. So nositende kufa kwesikhashana, but Kristu waletha kuphila kwa forever. Hallelujah bazalwane. Kwangathi emphefumulweni wethu kakhulu thile lesisendlini yaNkulunkulu, lesisithi siyakholwa siyamande uNkulunkulu. Kwamazuthi singathi lokho ukuthi uNkulunkulu ufisile ngenyanga ukuthi siqhubeke siwubusa umhlaba, but ngeke sikhone ukubusa nasawubusa si out of his way. Fanele siwubusa umhlaba si-align kuye njengaNkulunkulu. Haleluya bazalwane. Amen bazalwane. Ekugcineni kwako konke Kristu weda watawuncoba so, amen, yes, watawuncoba sono wancoba nekufa. The reason aba able Kristu kuncoba sono nencoba kufa is because
from the beginning kwakubhaliwe noma ke wakukhuluma uNkulunkulu wakuhinta ithi lencane kaNkulunkulu nayikhuluma la yathi all lokwenteka ngale ku-Old Testament sithombe salokho kwendeka ngala la sephakathini khona haleluya bazalwane. Then nawufunda incwadi yaGenesis uthi uNkulunkulu nakakhipha ijudgment uthi inzalo uthi inzalo yawesifazane iyawuchoboda likhanda lenyoka bese uthi yona inyoka iyawuluma sithethe haleluya bazalwane. Vele ke udile Kristu ngenxa yesono through sono because bazalwane ukulawa kwaKristu kwakusono amen kwendeka ngenxa yesono bebenda inhloso tekuphumelelisa sono amen. Vele Kristu ubethele bazalwane bethelwa kwetinyawo haleluya la kunesenze khona but ngenxa yokumbethela lokho wavuka Kristu asamehlulile sathane wamhlulekisa konke amandla nawo which means abendalo Kristu yemuntu wesifazane wamnqoba sathane wakunqoba kufa yafulfileka ijudgment la ikhiphile uNkulunkulu ngale haleluya. Siyambonga uNkulunkulu ukuthi akagcinanga nje ukuthi inyoka itasiluma sithenze but wabe uyasinika nalokho encourage ukuthi noma yende njalo but tawunqoba inzalo yowesifazane haleluya amen bazalwane. Usinqobele ke Kristu ufa haleluya amen. Endike kufa kwaKristu uNkulunkulu abekhombathile ukuthi hey amen bazalwane. Ephinda lento noma ngiconnect ichaza bazalwane ngale ndlela le ngidiva ngayo amen. Ngekufa kwaKristu esiphambanweni bafunzi bakhe bambona afa baba bufakazi ukuthi vele ufile amen. Then angahambi Kristu kwakungasilo liphutha ukuthi aphinde abengawela Kristu ukuthi nakavuka avuka hambe nje amen. But lokuphinde abuye kubo batombona make sure ukuthi ngisho koThomas labangakhona lokuthi uvuke embamba babone bafake intandada bemanceleni haleluya. Wakwenda purposely uJesu bazalwane because abe display ukuthi kukhona kufa nekuvuka ngale kwekufa. Uphindze uthi naso uvukile ngale kwekufa uvuke lamandla ekufa sede emandla etikwakho ithi bazalwane. Kristu before afe abe bita ukuthi avulelwe umnyango angene noma ke kuze thangene endlini bekubita sayivule umnyango lendlu angene amen. Babafunzi bakhe bebakwadi ukuthi umuntu wenda konke lokho but abedla futhi amen. But nase avela kubo savuka esiphambanweni lithi lelivi bebasekhathi endlini bamthuka sala nekhathi lokusho ukuthi lokho kwakuyilesini kwabona abafunzi bakhe ukuthi lokuvuka leliyawuvuka sembiko after lokufa lenikwesaba kangaka haleluya. Niyawuvuka seningabambeki seningavinjwa iminyango sekudela ningangeni khona haleluya bazalwane. That is why kwabinda ukuthi ede Kristu atowusifela kuze ukuthi sikholelwe ekuvukeni lokungona phakathi haleluya bazalwane. Then futhi simthola Kristu kumakhanzana sebaphela emandla sebabhizi babuyele bayodoba inhlanhla yabo boPeter amen. Lithi livla uNkulunkulu wabonakala asale emsenzeni walomfula asaba senemlilo wabapita ukuthi abede netinhlanhla intosiwe. Lithi wabablessa asibuva ukuthi yena wadidla letinhlanhla amen. To me lokho kungitshela ukuthi abe send message Kristu ukuthi lela siyakhona niyobe selide nesidingo sekudlala netinhlanhla haleluya. Kudla kwale nyama niyobe ningasakudingi lokusho ukuthi niyobe senikhonkarishe konke after death so ngekufa singakwesabi amen. Liqhubeka ke la ku verse 14 lithi ngakho ke njengoba mankhana babantu naye ke Jesu waba ngumuntu njengabo ukuze ukuthi abhubhise sathane labe nemandla ethi kwekufa kuze akhulule bonke labo labathi ngesikhathi sonke sekuphila kwabo baboshelwa ekugcileni
ngenxa yokusaba kufa. Amen. Lithi leli Sathane abenawo amandla okufa. Yebo bazalwane bekanawo. Bona phela wafike vele wakuletha ku-Adam siminyeza idini because abenemandla okufa. Abekhona ukuletha kufa empilweni zethu. Hallelujah. But ke lithi ke ngekuthi kwaKristu atokufa weda watowumuka lawo mandla ukuthi angasabi ke nawo amandla edibwe kufa nekuthi bonke labo labathi ngesikhathi sonke sekuphila kwabo baboshelwa egcilini ngenxa yokusaba kufa bakhululeka. Amen. Uzakhulule bonke. Bazalwane sithi isimo sekusaba kufa. Hallelujah. Kunye lekumele sikwesabe uthi ngoze akungendeki nife nisenide budlelwane nawe because la mandla ekuvuka sekunqobile kufa wendeka only nantakukhanza kufa usedlelwaneni naKristu. Amen bazalwane. Otherwise kufa akamele ukuthi ungasikhipha ebukhoneni baNkulunkulu ngenxa yokwesaba because Kristu uncobile kufa. Noma ungafika nyalo kubonakale uyibhubhisa lenyama akubhubhisi thina ubhubhisa na inyama lesikuyo. Amen. Thina usinika ligede lekwendlula siyawuphila empilweni lengcono kunale. Hallelujah bazalwane. Therefore sithe sizathu sekukhwesha ngoNkulunkulu ngenxa yokuthi sisaba kufa. Sewugula kakhulu. So utakufa. Ungcono usale ngihamba ngiyempemanga ukuze aphile. Amen. Ungcono usale uthatha umbuso lophela ngesikhashana ushiye umbuso waNkulunkulu wa forever. Ushiye lo mbuso lapha khona lokuphila ku-initiate khona. Uhambe yolandzela Sathane la ngenabo lephila lokuphakathi. Amen bazalwane. Uthi lithi leli laNkulunkulu lana weda Kristu watosikhulula uko konke bugcibe kwesaba kufa. Bekade Kristu kufa siyakwesaba. Amen. Bathi sokuncobile yena. Hallelujah bazalwane. Ngobe akusitho ingilozi labeconze ukuthi sitha. Kodwa ditukulwane kaAbraham. Amen. Nithi letukulwane kaAbraham bazalwane. Hallelujah. Ngakho ke kwakuthikekile ukuthi afanane nabomnakabo ngako konke. Liyangichaza bazalwane kwathi ukuthi ngumnakabo Jesu. Afanane nabomnakabo ngako konke ukuze ate uba umpristi lomkhulu lonesihawu nalowethembekile emsebenzini waNkulunkulu. Kube inhlawulo yethu. Kristu weda watomthathile watofanana nethakathaka lesimibo. Lokho kusibazalwane nathi kufanele silwele kufanana neglory langiyo Kristu. Amen. Noma ke sifane nebungcwele langiyo Kristu. Amen bazalwane. Weda watofana nathi ukuze asikhulule kule mpilo lebe igcilatwa kufa. Then nasa asikhululile bazalwane usikhulula ekutheni nathi lesasinayo right yokuphila sifanane naye. Hallelujah bazalwane. Uqhubeka ke verse 18 athi verse 18 uthi njengoba naye mathupha wahlupheka alima unawo emandla ebasitha labo labalimi wakho. Akamele bazalwane ulima kwethu uSathane ugcine kuwine yena Sathane. Lithi Jesu wethu uyasisida kulokulima lasilima kona Sathane. Uphinde futhi ajike asiside kulokulima. Amen bazalwane. Therefore akafanele ukuthi asehlule. Hallelujah bazalwane. Hallelujah. Bazalwane sono sasisusa kuKristu. Hallelujah. But sasisusa kuNkulunkulu, but Kristu uyasibuyisela kuNkulunkulu. Wethu umvuma ngemilomo yethu. Sivume ukuthi abuse impilo yethu. Then bese sigucula inhliziyo yethu ifana nedemntwana kuye Kristu ukuze ukuthi asilidele yona lempilo. Ngoba nasawuqhubeka sitilidele yona abe yena sesibe simela abe lothethe isihlalo lesingedula empilweni yethu. Kusho ukuthi sidabe siphinde siyaphikisa ukuthi asikwende imbaba ukuthi uthathe isihlalo empilweni kwethu. Hallelujah. Sisafuna lokudiphathela. Amen bazalwane. uNkulunkulu inhlakanipho yakhe ijulile. Konke wakuhlela qandi. Hallelujah. Kude lokumshayela surprise.
engcenye lomnye angatibuta athi wayangani lokuthi kubite lokuthi aze ete Kristu ate ukufa kuqala kungikhani angakhona kusihlawulela noma ke ukuthi sigezwe sifaneleke ukuthi sibe msulwa ebusweni kaNkulunkulu abengakhona bazalwane Kristu ukuthi akwende lokho by just the mentioning of the word. Hallelujah. Angazi emhlabeni ate ukufa kubenjani through the mentioning of the word futhi abengakhona nekumbulala Satan there and there. Hallelujah. But lithi live laNkulunkulu akathi iphilisi. Hallelujah. Uthi tekela vini lakhe inkokhelo yesono kufa. Nangabe Kristu bese atawuvele akhulume nje kuphela. Athi seniyakhulula sibe ngabakhululekile vele kanjani. Hallelujah. Bekutabe sokusho ukuthi uyatiphilisa kuyala kushito uNkulunkulu ukuthi inkokhelo yesono kufa. Amen. That is why he had to come and die. Uze kuthi ugcwaliseke nakula kusho uNkulunkulu ukuthi inkokhelo yesono kufa. Instead kwase kufa yena kunekuthi kufethini. Hallelujah. But vele udo wahlawulela namacala ethu. Kwakufanele ukuthi eda lokwenza lokho ngenxa yelivi laNkulunkulu ukuthi akatiphilisi lakushipha. Hallelujah bazalwane. Nakathi ke uNkulunkulu ngitanendela nawo nibusisiwe ninjeni konke lakushipha. It come to pass. Ngoba levi lakhe lemile kuze kube phakade. Hallelujah. Amen bazalwane. Sesigcina nje bazalwane ngiyacela ukuthi sigcine ngekubuka nani verse kanye le Romans 8. Hallelujah. Sitakufunza nje verse 20. And then sitaqala verse 18 bazalwane ngicela siqale verse 19. Nje base Roma chapter 8 sitaqala verse 19 siye 20. Hallelujah. Amen. Roma chapter 8 sihloko sakhona sithi inkathimulo yobukhosi lesiyakuba nayo. Amen. Verse 19 uthi indalo yonke ilinzelene kulangatelela lokukhulu ukuthi uNkulunkulu embule emavodzana akhe. Ngoba indalo ibekwe esimeni sekude hayi ngekuthanza kwayo kodwa ngethambo yalowo wayibeka ethembeni. Hallelujah. Hallelujah bazalwane. Ngaqhubeka sifike lapha verse 21 athi khona ethembeni ukuthi nendaba ngalinye ilanga iyawukhululwa kulokugcile kubola ibe nesabelo kwenkululeko nebukhosi bebantwana baNkulunkulu. Hallelujah bazalwane. Indalo lekuswa ngithi le indalo leyadalelwa thine uthi sewubusa etikwayo yakhinya bedeka nayo bazalwane ngenxa yokulahleka komuntu enzaweni yakhe. Amen. Therefore lithi ke leli kunginyalo le ndalo yonke iyakubula ibululela ukuthi sale ambulwa lamadodana kaNkulunkulu maphi lamadodana kaNkulunkulu nanga labo mnakabo Jesu bazalwane. Hallelujah. Leli lithi live laNkulunkulu akesabi Jesu kusibidana ukuthi sibonakala. Amen. Kufanele kwembulwe thine sikhishwe la simeni sebuthakathaka sekuphile emtimbeni lobuthakathaka simbulwe la umbulwa thine nendalo iyawuthatha ishape bazalwane. Hallelujah. Because angicabanga ukuthi uNkulunkulu abeyidale indalo ayidalele ukuthi ngalenye ilanga iyawushabalala iphele. Hallelujah bazalwane. Nawuthi uyabuka kulesikhathi esiphila kuso namuhla kuze kunide inhlangano esethi sukumile dizama kulwa difuna kuvukela indalo. Hallelujah. Ngenxa yokuthi ke kulahleka komuntu esimeni sakhe kwalendalo imukiwe. Amen. Lamandla beyinikwe wona noma ngelesimo lebeyidalelwe sona ukuthi ibe njalo nje for eternity. Amen. Nayo isegcilini lokho. Lithi leli laNkulunkulu ilangadelela ukuthi kumane sale kufika lesikhathi ukuthi embulwe lamadodana kuze yona into uphuma kulokugcili lokho. Hallelujah. Uthi lena ngakhuluma umfundisi kule wathi inhlavu yeligoda phela akwendeki ikhohle
ukuthi mina ngihlaba egodabeni wasawuthi angagcini wathi kwaze kwanteka lo ukuthi kuligodabeni ubone sekuqhamuka noma orange bowadi usengena esandla semuntu haleluya lokugcili bendalo lo sikhuluma siyayigiliza igaba zabandalo because so we are trying to dominate yonke into but at the wrong standing haleluya bazalwane therefore kwembula kwethu nokuthi awukwenda indalo ikhululeke lokulangatelelwa kule ndalo ukuthi ikhululeke but only if sikuNkulunkulu thina haleluya bazalwane